ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии вақтро аз телевизиони душанбе манзуратон мегардонем. Дар студия бо хабарҳои ин соат Ғунчагул Нурализода. Сараввал таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. баргузории маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таҳти раёсати президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат раиси ҳукумати кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. шарҳи паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар корхонаву муассисаҳои гуногун. ташкили ҳамоиш доир ба ин мавзӯъ дар осорхонаи миллӣ. шоми фалакхонӣ. роҳандозии маҳфили ҳунарӣ дар консерваторияи миллӣ ба номи Талабхоҷа Сатторов. 29 декабр таҳти раёсати президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат раиси ҳукумати кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид ки масъалаҳои иҷрои буҷети давлатӣ дар соли 2026 ва ҷалби сармоя дар солҳои 2026-2030 аз масъалаҳои асосии он буд. 29 декабр таҳти раёсати президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат раиси ҳукумати кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид ки масъалаҳои иҷрои буҷети давлатӣ дар соли 2026 ва ҷалби сармоя дар солҳои 2026-2030 аз масъалаҳои асосии он буд. дар кори маҷлис нахуст гузориши Файзиддин Қаҳорзода вазири молия дар бораи лоиҳаи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон оид ба тадбирҳои иҷрои қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои соли 2026 шунида шуд. таъкид гардид ки мақсад аз таҳияи лоиҳаи қарори мазкур мушаххас намудани раванди иҷрои буҷети давлатӣ, истифодаи босамару мақсадноки маблағҳои буҷетӣ, инчунин муайян намудани ӯҳдадориҳои вазорату кумитаҳои давлатӣ, идораҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо, корхонаю муассиса ва ташкилотҳо сарфи назар аз шакли моликият вобаста ба иҷрои муқаррароти қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии тоҷикистон барои соли 2026 мебошад. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сохторҳои масъулро вазифадор намуданд ки таъмини босифати қисми даромади буҷети давлатӣ аз ҷумла тавассути дарёфти сарчашмаҳои нав чораҳои зарури андешанд. сипас Абдураҳмон Абдураҳмонзода вазири рушди иқтисод ва савдо доир ба барномаи сармоягузориҳои давлатӣ барои солҳои 2026-2030 гузориш дода зикр намуд ки мақсади асосии барномаи мазкур ҷалби сармояи хориҷӣ ва дохилӣ аз ҷумла маблағгузории қарзӣ, грантӣ ва ёрии техникӣ барои татбиқи лоиҳаҳои афзалиятноки соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда амалисозии онҳо ба рушди иҷтимоиву иқтисодии кишвар равона мегардад. махсусан ҷалби сармояи хориҷӣ барои амалисозии лоиҳаҳои афзалиятнок яке аз омилҳои асосии рушди минбаъдаи иқтисодиёти миллӣ арзёбӣ гашт. ба барнома дар маҷмӯъ 864 лоиҳа ворид гардидааст ки маблағи он 15.7 миллиард доллари амрикоиро ташкил медиҳад. таъкид гардид ки дар кишвари мо таи солҳои охир барои таъмин намудани рушди соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва муносибатҳои бозорӣ як қатор ислоҳоти назаррас татбиқ гардида ташаббусҳои сармоягузорону соҳибкорон барои ривоҷи сармоягузорӣ аз ҷониби ҳукумати кишвар ҳамаҷониба дастгирӣ меёбад. дар идомаи маҷлис ҳамчунин лоиҳаи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарифҳои нерӯи барқ ва гармӣ баррасӣ ва қабул гардид. лоиҳаи мазкур бо мақсади рушди соҳаи энергетика ва расидан ба сатҳи худтаъминкунии фаъолияти молиявию иқтисодии ҷамъиятҳои саҳомии кушодаи барқи тоҷик, шабакаҳои интиқоли барқ ва шабакаҳои тақсимоти барқ таҳия ва пешниҳод гардидааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сохторҳои марбута барои андешидани тадбирҳои зарурӣ ҷиҳати беҳсозии фаъолият дар соҳа дастуру тавсияҳо доданд. супориш дода шуд ки тарифҳои нави барқу гармӣ аз 1 феврали соли 2026 ҷорӣ карда шавад. ҳамчунин нақшаи кори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар нимсолаи 1 соли 2026 тасдиқ шуд.
дар фароварди маҷлис президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон вобаста ба ҷамъбаст ва натиҷагирӣ аз рушди иқтисодиву иҷтимоии кишвар дар соли 2025 масоили зимистонгузаронӣ, расондани ёрӣ ба ятимону бепаросторон ва маъюбону оилаҳои ниёзманд, омодагии ҳамаҷониба ба истиқболи сазовори ҷашнҳои байналмилалии наврӯз ва 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба масъулин супоришҳои мушаххас доданд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон иҷтимоиётро дар авлавияти сиёсати худ қарор дода, барои баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ ва никоҳҳолии шаҳрвандон тадбирҳои муассирро амалӣ менамояд. дар радифи нақша чорабиниҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки дар доираи сиёсати башардӯстонаи роҳбарияти давлат амалӣ карда мешаванд, дастгирии табақаи эҳтиёҷманди аҳолӣ ва айёдати онҳо ҷиҳати беҳдошти шароити иҷтимоӣ дар пайравӣ ба сиёсати иҷтимоии ҳукумати мамлакат татбиқ мегардад. дар асоси дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба бошандагону тарбиятгирандагони мактаб-интернатҳо, муассисаҳои тавонбахшӣ ва хонаи кӯдакон чун армуғон тӯҳфаҳо дастрас карда шуд. дастгирии қишри ниёзманди ҷомеа яке аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба шумор рафта, ҳамеша зери таваҷҷӯҳ ва ғамхории роҳбари давлат қарор дорад. дар арафаи соли нави мелодӣ бо дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи пайвастаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба хонандагони мактаб-интернати ноҳияи шаҳри Туз тӯҳфаҳои солинавӣ ва сару либоси зимистона тақдим карда шуд. иброз шуд, ки ғамхории нисбат ба ятимону нимятимон яке аз самтҳои сиёсати иҷтимоии давлат ба ҳисоб рафта, онҳо ҳамеша зери таваҷҷӯҳи доимии ҳукумати мамлакат қарор доранд. таъкид гардид, ки пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нисбат ба қишри ниёзманди ҷомеа, бахусус кӯдакони ятим, меҳру муҳаббати хоса дошта, барои фароҳам овардани шароити арзандаи зиндагӣ, таҳсил ва тарбия намудан тамоми тадбирҳои заруриро меандешанд. дар мактаб-интернати ноҳияи шаҳри Туз айни замон 62 нафар кӯдаки ятим ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. ба онҳо тӯҳфаҳои солинавӣ, сару либоси гарм, лавозимоти хониш ва дигар маводи зарурӣ тақдим гардида, барои онҳо фазои идона фароҳам оварда шуд. кӯдакон ва масъулини муассиса барои чунин ғамхорӣ ба пешвои миллат ва роҳбарияти давлат изҳори сипос намуда, таъкид карданд, ки ин дастгириҳо ба онҳо нерӯи тоза бахшида, барои таҳсилу тарбияи беҳтар ҳавасманд месозад. чунин иқдоми хайрхоҳона ҳамзамон дар мактаб-интернати ноҳияи Қубодиён низ амалӣ карда шуд. дар арафаи ҷашни соли нави мелодӣ ба хонандагони ин муассиса низ аз номи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон тӯҳфаҳои солинавӣ ва сару либоси зимистона тақдим гардид. ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон зимни мулоқот бо тарбиятгирандагон иброз доштанд, ки давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳеҷ гоҳ ятимонро танҳо намегузорад ва онҳо ҳамеша таҳти ғамхорӣ ва пуштибонии пешвои миллат қарор доранд. гуфта шуд, ки сиёсати иҷтимоии давлат пеш аз ҳама ба ҳифзу ҳуқуқу манфиатҳои кӯдакон равона гардида, барои онҳо шароити муносиб ҷиҳати таҳсил, тарбия ва зиндагии шоиста фароҳам оварда мешавад. дар мактаб-интернати ноҳияи Қубодиён 26 нафар кӯдаки ятим ба таълиму тарбия фаро гирифта шуданд. ба онҳо низ тӯҳфаҳои солинавӣ, либосҳои гарм ва дигар лавозимоти зарурӣ тақдим гардида, рӯҳияи идона эҳдо карда шуд. тарбиятгирандагон бо чеҳраҳои хандон ва рӯҳияи болида тӯҳфаҳои пешвои миллатро қабул намуда, барои чунин таваҷҷӯҳ ва ғамхории ҳамешагӣ изҳори миннатдорӣ карданд. қобили зикр аст, ки чунин иқдомҳои хайрхоҳона далели равшани сиёсати инсонпарваронаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошад. дар тоҷикистони соҳибистиқлол ятимону бепарасторон таҳти таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат, махсусан ғамхориҳои доимии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарор доранд. ин қишри ҷомеа ба таври ҳамешагӣ аз ҳама гуна дастгириҳо баҳраманд ҳастанд.
дар ҳамин замина кӯмакҳои моддии навбатии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба тарбиятгирандагони мактаби интернати ёрирасони рақами 1 шаҳри Кӯлоб дастрас гардид. тӯҳфаҳои навбатии роҳбари давлат ба ҳар як хонанда иборат аз 2 ҷуфт либосҳои мутобиқ ба мавсими гармо ва зимистона, пойафзол ва дигар тӯҳфаҳои идона ба тарбиятгирандагони муассиса расонида шуд. ҳангоми суҳбату мулоқот ва дидорбинӣ ҳайати иштирокдорон доир ба иқдому ташаббусҳои ғамхоранаи роҳбари давлат нисбат ба қишри ниёзманди ҷомеа андешаронӣ намуда таъкид доштанд ки ятимону бепарасторон таҳти ҳимоя ва парастории доимии давлату ҳукумати кишвар қарор доранд. ҳамзамон дар баробари тақдими тӯҳфаҳо барои тарбиятгирандагони муассиса дастархони идона ороста шуд. равона гардидани чунин таваҷҷӯҳ ва фароҳам сохтани шароити арзандаи зиндагӣ ва таҳсил хонандагонро рӯҳбаланд намуда бо дастраснамоии тӯҳфаҳои идона ба шодии онҳо хурсандӣ бештар замъ гардид. Ки гуфт ки мо падар надорем, ки гуфт ки мо сипар надорем, дорем падар ин пешво ҳаст, дар ҳар қадамаш дар фикри мо ҳаст. ман аз номи худ ва тамоми тарбиятгирандагони ин даргоҳи муқаддас миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем. мо ҳеҷ гоҳ ғамхориҳои падаронаи пешвои миллатро барои кӯдакони маъюбу дарманд ва бепарастор фаромӯш нахоҳем кард. мо тарбиятгирандагони мактаби интернати ёрирасони рақами 1 шаҳри Кӯлоб хурсанд аз он ҳастем ки имрӯз тӯҳфаҳои пешвои миллатро қабул кардем ва миннатдории худро ба пешвои миллат мерасонем ки ҳамеша дар фикри мо ятимону бепарасторон аст. ки ватанро обод кард ин пешвои миллат, ки ятимонро шод кард ин пешвои миллат. ӯ кард ҷонфидоӣ, умри барои миллат, бар дар дӯстӣ баст андар сафои миллат. иттилоъ дода шуд ки мактаби интернати ёрирасони рақами 1 шаҳри Кӯлоб аз соли 1960 то ин ҷониб фаъолият дошта, ҳоло 150 нафар ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд ки ҳамагӣ писар мебошанд. айни замон дар муассиса 26 нафар омӯзгор ва 32 нафар мураббӣ фаъолият доранд. дар таълимгоҳи мазкур хонандагони дорои имконияти маҳдуддоштаи ақлониву зеҳнии дараҷаи сабук ба таҳсил фаро гирифта шудаанд. раванди таҳсил дар муассиса то синфи 9 идома ёфта, дар баробари фанҳои гуногуни таълимӣ инчунин касбҳои кафшергарӣ, пойафзолдӯзӣ ва дуредгарӣ низ омӯзонида мешаванд. имрӯз тӯҳфаҳои ҷаноби олӣ ба кӯдакони имконияташон маҳдуд дастрас шид дар муассисаи мо ва пешвои муаззами миллат миннатдории худро мерасонем ки доимо зери таваҷҷӯҳи пешвои муаззами миллат мебошанд кӯдакони мо. дар натиҷаи дастгириҳои мунтазами ҳукумати кишвар, махсусан ғамхориҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои тарбиятгирандагони муассиса шароиту имкониятҳои мусоиди зиндагӣ ва таҳсил фароҳам оварда шудааст. дар доираи татбиқи сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ташаббусҳои ғамхоранаи роҳбари давлат, муҳассилини мактаби интернати ятимон ва бепарасторони ноҳияи Муъминобод низ тӯҳфаҳои идонаи президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дастрас намуданд. ғамхорӣ ба қишрҳои ниёзманди ҷомеа ба хусус ятимону бепарасторон ҳамеша зери таваҷҷӯҳи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати кишвар қарор дошта, ҷиҳати боз ҳам беҳтару хубтар намудани шароити илмомӯзӣ ва зиндагии онҳо мунтазам тадбирҳои зарурӣ роҳандозӣ карда мешавад. бо шукргузорӣ аз истиқлоли давлатӣ ва фазои сулҳу осоиштагӣ ба 153 нафар хонандагони мактаби интернат барои кӯдакони ятиму бепарастор тӯҳфаҳои арзишманди пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вазъи хотирмону фараҳбахш тақдим карда шуд. тӯҳфаи идонаи роҳбари давлат ки аз сару либоси мавсимӣ курта ва ширинӣ иборат буданд, хонандагонро бори дигар ба илму ҳунаромӯзӣ ва хизмат кардан ба халқу миллат раҳнамуд сохт. зимни супоридани тӯҳфаҳои роҳбари ғамхори миллат таъкид доштанд ки давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сарпарастии бевоситаи ятимонро бар дӯши худ гирифта, то ба ҳаёти мустақилона қадам ниҳодани ин қишри ҷомеа тамоми шароитҳои заруриро фароҳам месозад. ман маҳкам ва муқаддас хонандаи синфи 4 мактаб интернат барои кӯдакони ятиму бепарастори шаҳри Истарафшан, ҷоизадори шоҳҷоизаи озмуни байналмилалии шоҳномахонӣ дар ҷумҳурии Эрон ва иштирокчии даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст, аз рӯи номинатсияи адабиёти классикӣ мебошам. аз фурсати муносиб истифода бурда миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, падари маҳбуби ҳазорон ятимону бепарасторон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки
داهی ما نسبت ما یتیمان و بیپرستاران غمخواری ظاهر نموده با سر لباس و تحفه های پرارزش تامین می نمایند. خوانندگان مکتب اینترنت برای کودکان یتیم و بیپرستار شهر ایستراوشن برای دستگیری و توجه دائمی حکومت مملکت به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اظهار منتداری نموده وعده دادند که با بهای خوب و اعلی میخوانند و در رشد و پیشرفت جامعه سهم خود را میگذارند. من افتخار می‌نمایم که در شورای مهر پدرانه جناب عالی زندگی میکنم. ما یتیمان از دستگیری و کمک‌های پیشوای ملت برخوردار هستیم. شکرانه استقلال و شکر پرزیدنت که برای ما غمخوری‌ها می‌نماید. تاکید باید نمود که در این روز فرح بخش به خاطر شادی و نشاط یتیمان و بیپرستاران دسترخوان عیدانه آراسته گردید. از سیمای ظاهری و ملاحظه چند از یتیمانی که در همایش اشتراک داشتند معلوم گردید که آنها کمک و دستگیری‌های پدرانه پیشوای ملت را در هر نفس خویش احساس می‌کنند و بار به مشکلی روبرو نشده‌اند. جسور محمدعلی‌زاده تربیتگیرنده اینترنتی نزد مؤسسه تعلیمی نوحی سپیتامین است که عین زمان در صنف دهم تحصیل می‌نماید. طور ابراز می‌دارد در دوام سال‌های استقامت در اینترنت برای زیست و زندگی، تأمین غذا، استراحت، آمادگی به درس‌ها همه شرایط، کتابخانه دارای مخزن اثرها، جای تیار کردن درس، حجره‌های مشغولات علاوگی، محفل‌های موسیقی ورزشی عمل می‌کند که وقتی آنها پرثمر می‌گذرد. در برابر آموزش استفاده اسباب‌های موسیقی با کمک مربی‌ها بهر اشتراک در آزمون‌های جمهوریوی، المپیادهای فنی آمادگی دیده اشتراکی فعال نموده تا دور سیوم آزمون راه یافته است. از آن سرفرازیم که پیشوای معظم ملت ما را مثل فرزندشان دوست می‌دارد، پرستاری می‌نماید و زندگی روند هانشمان پیوسته آگاهند. جواباً به این گونه غمخوری‌های پیشوای معظم ملت ما تربیتگیرندگان مکتب را سربلندانه ختم نموده وارثی ارزنده پیشوا شویم. من در آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیزم اشتراک کردم و تا ولایتی رفتم. بعد امسال حالا تیارگاری دیده استم که به دور جمهوریوی راه یابم. نامیناسیون نوازندگی در المپیادای مکتبی، یعنی که از فن تاریخ خلق تاجیک اشتراک کردم. حالا از ناحیه گذشتم به ولایتی تیارگاری دیده استادم. در قطار جسور محمدعلی‌زاده عین زمان 24 نفر نورسان در اینترنت نزد مکتب نوحیه سپیتامین از چنین شرایط و امکانات مهیا ساخته حکومت جمهوری تاجیکستان بهره‌مند هستند. در برابر شرایط موجود بوده به هر یکی از آنها اهدای مهر و محبت، دلجویی، روح و روان تازه میبخشد و در هر عید و ایام، آغاز سال نو خوانش و دیگر جشن‌های ملی پیام و پیغام مخصوص پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و قلب هر یکی آنها نور و صفا، مهر و صمیمیت، نگاه و امید تازه به آینده درخشان، صداقت و وفا به وطن و آب و خاک سرزمین میبخشد. در اینترنت ما 24 نفر تربیت گیرندگان تربیت میگیرند. از اینها 15 نفرشان دختر می باشد. امروز روحیه کودکان بسیار بلند شد. چون انانه این نوبت نیز تربیتگیرندگان مکتب اینترنت نزد مکتب نوحی سپیتامین تحفه‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سر و لباس، پای افضال، اشیاء خوانش، شیرینی‌ها را با صمیمیت و آغوش گشاد قبول نمودند. تاکید داشتند که غمخوری‌های همیشگی پیشوای ملت سرور رعیت پرور و انسان دوست محترم امامعلی رحمان به نورسان هدف اساسی هدایت نمودن آنها به آموزش، تحصیل با بهای خوب و اعلی میباشد تا در آینده همچون شخصان فعال و کامل حقوق جامعه به کمال رسند. در برابر تقدیم تحفه‌ها، آراستن دسترخوان پرناز و نعمت و تشکیل برنامه فرهنگی نیز باعث خوشحالی نورسان گردید. مسئله فرهنگ همیشه در محور سیاست فرهنگ پرورانه پیشوای ملت قرار دارد و دوام سالهای صاحب استقلالی در کشور دهها تئاتر و قصر و کاخهای فرهنگ، مکتب صنعت، کتابخانه، باغ‌های فرهنگ و فراغت و آثارخانه بنیاد کرده شد که امروز همه آنها به ساکنان و مهمانان کشور خدمت میکنند. در پیام امساله پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی کشور نیز مسئله فرهنگ و رشد آن در کشور از نکته‌های اساسی به حساب رفت. مسئولین وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان دایر به شرح نکته‌های پیام پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان همایش برگزار نمودند. تفصیلات بیشتر موضوع در گزارش همکارانمان سرویناز نور و علی مراد خولمراد.
پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری که 16 دکبر سال 2025 ارائه گردید چون سند مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، جنبش نتیجه‌های مرحله معین رشد اینچنین معین کننده دورنمای من بعده دولت معنی داد می‌شود. در وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان دایر به شرح نکته‌های پیام با اشتراک نمایندگان ساختارهای زیرتابع وزارت و دیگر کارشناسان ساحه جلسه برگزار گردید که اشتراکچیان از محتوای پیام امساله در مجموع و خاصه سمت تاریخ و فرهنگ اینچنین شناخت و معرفی تاجیکان در عرصه بین المللی ابراز نظر کردند. همزمان ضمن سخنرانی مسئولین با یادآوری از پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون تاکید گردید که از جانب سرور دولت به حل مسائل‌های اجتماعی، بخش‌های معارف، تندرستی، فرهنگ، زنان، جوانان و ورزش توجه زیاد ظاهر گردید. همچنین جهت اندیشیدن چاره‌های مشخص برای در پایتخت کشور بنیاد نمودن کانون یعنی مرکز تمدن آریایی و با در نظر داشت فلسفه و حکمت جاودانه نوروز، سنت و عنعنه‌های بشردوستانه آن و استفاده آنها برای تربیت نسل‌های آینده، بنیاد کردن مرکز بین المللی نوروز به حکومت کشور و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه دستور دادند که این در زمان گفتگو و برخورد تمدن‌ها جهت ارجگذاری به تاریخ و تمدن گذشتگان مهم ارزیابی می‌گردد. در پیام پرزیدنت مملکت در ساحه فرهنگ دو اقدام تاریخاً بی سابقه ارائه کرده شد. یکی از این یعنی تشکیل نمودن مرکزی بین المللی نوروز در تاجیکستان و دیگری تشکیل نمودن یا تأسیس دادن کانون تمدن آریایی. این واقعا بی سابقه است این اقدامات، زیرا در طول هزار سالهایی که ملت ما تاریخ آفریده است، فرهنگ آفریده است، خب به جهان درس تمدن داده است، ما چنین مرکزهای ملی را نداشتیم. وقتی که مرکزی بین المللی نوروز در تاجیکستان تأسیس می‌یابد، یعنی این تمام ابتکاراتی که در تجلیل نوروز برای هر سالی که از پیش می آید گرفته می شود، بررسی می شود و بهترین فکر و اندیشه ها گرفته می شود، بهترین اقدام ها خب ارائه می شود. یعنی تاجیکستان به این وسیله مرکزی توجهی نه تنها کشورهای حوزه نوروز می گردد، این دیگر مرکزی توجهی جهان قرار می گیرد. احترام گذاشتن به تاریخ و تمدن و دستاوردهای ماندگاری که از موجودیت و اصالت ملت کهن بنیاد تاجیک نمایندگی می‌کند، پیوسته از جانب فرزانه فرزند ملت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون توجه خاصه ظاهر می‌گردد و در این سمت همساله دستور و سپارش‌های سودمند پیشنهاد می‌گردد. به فهرست میراث جهانی یونسکو وارد گردیدن یادگاری‌های میراث فرهنگی خوتل قدیم بار دیگر شهادت آن است که امروز جامعه جهانی نه تنها ملت تاجیک را به رسمیت می‌شناسد، بلکه تاریخ و تمدن غناوت و تشبس‌های جانب تاجیکستان را اعتراف و دستگیری می‌نماید. تأسیس کانون تمدن آریایی یعنی این کانون این امکانات را فراهم می‌آورد برای تمام اهل زیای کشور، برای پژوهشگران، برای اهل فرهنگ، برای همه کسانی که دلشون برای فرهنگ و ملتشون می‌تپد. این شرایط فراهم می‌آورد که آنها یعنی در هر موضوع وابسته به تمدن آریایی اقدامات پیش بگیرند. در ادامه همایش ذکر شد که نکته‌هایی که در پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که یک حجت مکمل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و راهنمای رشد منبعد کشور به حساب می‌رود، شهادت آن است که تاجیکستان محبوب و صاحب استقلال در راه رشد استوار، تحکیم دولتداری ملی، بهتر گردیدن سطح و صفت زندگی ساکنان کشور قدم‌های استوار می‌گذارد. در مؤسسه دولتی و سرخانه ملی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مقصد شرح و توضیح پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری تحت عنوان پیام مژده از شکوفایی و اجرای هدف‌های سازنده همایش برگزار گردید.
баргузории ҳамоишҳои маърифатии доир ба шаҳру тавзеҳи паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олӣ дар корхонаву ташкилот ва муассисаҳои гуногун идома дорад. дар ҳамоиши навбатӣ аз ҷониби иштирокчиён маърузаҳо дар мавзӯъҳои паёми навбатии пешвои миллат, омили пешбурди дипломатияи фаъоли фарҳангӣ, криосфера ва аҳамияти ҳифзи пиряхҳо дар шароити тағйирёбии иқлим, зарурати қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи бостоншиносӣ, мақоми зан дар рушди ҷомеа аз нигоҳи пешвои миллат, паёми ҳидоятгар, ҷавонон қувваи пешбаранда ва нерӯи ҳаракатдиҳандаи ҷомеа дар партави паёми пешвои миллат, аз марв то юнеско, муҳаббат ба мероси борбад, таъсиси маркази тамаддуни ориёӣ дар пойтахти ҷумҳурӣ шаҳри Душанбе пешниҳод гардиданд. واقعا هر یک پیام رهبر دولت پیشوای معظم ملت محترم رحمان این بازگوی صحیفه های تاریخ است. اگر ما پیام های سالهای قبلی و پیام امساله پیشوای معظم ملت را یک ورق گردان نماییم، میبینیم که در آنها زینه به زینه از دستاورد و پیشرفت و موفقیت های این ملت و این دولت مژده میرسانند پیشوای معظم ملت و در پای نوبتیشان فعالیت ساحه‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی کشور مورد بررسی قرار داده شد و از دستاوردهای ساحه‌های علیحده کشور به طور واضح و روشن مژده رساندند. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни баррасии паҳлӯҳои гуногуни ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангии мамлакат иброз намуданд, ки дар бедор намудани хотираи таърихӣ, дар таҳкими ҳисси миллии шаҳрвандон, махсусан ҷавонон ки ояндаи миллат ва давлат мебошанд, нақши муассисаҳои фарҳангӣ хеле муҳим аст. ҳамзамон пешвои миллат иброз намуданд, ки ба хотири баландбардоштани сатҳи маърифатнокӣ ва завқи бадеии аҳолии мамлакат, хусусан ҷавонону наврасон аз ҷониби муассисаҳои соҳаи фарҳанг дар 10 соли сипарӣ гардида 900 номгӯи адабиёти бадеию бачагона нашр ва ба китобхонаҳо дастрас карда шуд. اگر ما طول دوران شورای 47 آثارخانه داشته باشیم، در دوران استقلالیت شماره آثارخانه ها در قلمرو تاجیکستان بیش از 112 عدد رسیدند. این خود نشانه با سرعت رشد یافتن فعالیت آثارخانوی که یک بخش فعالیت فرهنگی در کشور می باشد، یعنی نشانه واضح رشد این ساحه می باشد. البته سهم آثارخانه ها در بلند برداشتن خودشناسی مردم، ذوق زیبایی پرستی مردم خیلی نظررس است و چون که ما شاهد بودیم در پیام نوبتیشون پیشوای معظم ملت ابراز نمودند که یادگاری‌های تاریخی این شناسنامه کهن بنیاد بودن ملت تاجیک میباشند. البته آن بازیافت‌هایی که از یادگاری‌های تاریخی به دست آمدن آنها امروز در آثارخانه‌های تاجیکستان حفظ و معرفی می‌گردند و البته سهم آثارخانه‌ها در معرفی در بلند برداشتن خودشناسی و تقویت خودآگاهی مردم خیلی بارز است. инчунин дар ин давра бо дастури роҳбари давлат 3 миллиону 200 ҳазор нусха китоби тоҷикони алома бобоҷон ғафуров ва шоҳномаи безаволи абулқосим фирдавсӣ чоп ва ба аҳолии мамлакат ройгон тӯҳфа карда шуд. воқеан дар тарбия ва тандурустӣ дар баробари дигар муассисаҳои фарҳангӣ осорхонаҳо мавқеи хосаеро ишғол менамоянд. осорхонаҳо ин оинаи таърих, поздори урфу одат ва суннату анъанаҳои миллӣ ва маркази тарбияи худшиносию ватандӯстӣ, башардӯстӣ, мактаби бузурги маърифат мебошад. дар муассисаҳои олии таълимӣ пайваста ҳамоишҳои маърифатӣ ташкилу баргузор карда мешавад. мақсади он баррасии мавзӯъҳои муҳим дар илму истеҳсолот арзёбӣ мегардад. чунин як ҳамоиш ин навбат вобаста ба иқтисоди рақамӣ ва инноватсия дар донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон баргузор шуд. шарҳи бештар дар ин бора. бо ташаббус ва дастгириҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон солҳои 2025-2030 ҳамчун солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон карда шудааст. ин иқдом бори дигар собит месозад, ки ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷодаи гузариш ба рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ қадамҳои устувор мегузорад. ба таъкиди коршиносон татбиқи муваффақонаи тадбири мазкур имкон медиҳад, ки дар 5 соли минбаъда раванди гузариш ба иқтисоди рақамӣ вусъат ёфта, заминаҳои ҳуқуқӣ такмил дода мешаванд ва санъатҳои дахалдори барои кишвари мо муҳим қабулу амалӣ мегарданд. вобаста ба ин ҳамоиши чорабиниҳои маърифатӣ дар муассисаҳои олии таълимӣ ташкил карда мешавад. зимнан дар донишгоҳи давлатии тиҷорати тоҷикистон конференсияи илмӣ амалӣ дар мавзӯи рушди технологияи рақамӣ дар шароити муосир ташкилу баргузор гардид, ки дар кори он олимону донишмандон ва масъулини сохтору мақомоти марбута бо маърузаҳои илмӣ баромад намуданд. баргузории чунин конференсияҳои илмӣ амалӣ имкон медиҳад, ки магистрон, унвонҷӯён, муҳаққиқон, мутахассисон ва намояндагони сохторҳои давлатӣ масоили мубрами соҳаро баррасӣ намуда роҳҳои ҳалли масоили онҳоро пешниҳод намоянд.
با نظر داشت آنکه تکنولوژی رقمی در ساحه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی جمهوری تاجیکستان با سرعت جاری کرده شده استادند، استفاده اقتدارهای موجوده امکانیت می‌دهد که تکنولوژی رقمی مرحله به مرحله در ساحه‌های گوناگون جاری و یکی از واسطه‌های اساسی تامین رشد استوار اقتصادی و پیشرفت تکنولوژی در کشور گردد. تشکیل چنین همایش‌های علمی و عملی امکان می‌دهد که ماگستران و عنوانجویان، محققان، متخصصان و نمایندگان ساختارهای دولتی مسائل مبرم ساحه را بررسی نموده راه‌های حل مؤثر آنها را پیشنهاد نمایند. جای ذکر است که همایش در پایه کافه تکنولوژی رقمی در اقتصادیات دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان تشکیل شده است. برگزاری چنین همایش‌های علمی گواهی آن است که مسئولین دانشگاه در آموزاندن اصول‌های معاصر تکنولوژی رقمی در ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق مملکت بی‌طرف نیستند، زیرا در اصل پایه و ریشه تشکل اقتصادی زمان معاصر را تکنولوژی رقمی تشکیل می‌دهد. خلاصه شد در انتهای چهره بینیم. در دایره کارهای آبادانی و سازندگی بخشیده به تجلیل سزاوار جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، امروزها در همه گوشه و کنار کشور چاره‌بینی‌های آبادکاری جریان دارد. در این سمت رهبری کارخانه واحد دولتی بازار سخاوت جهت سزاوار جشن گرفتن این چاره‌بینی بزرگ ملی داخل و نمای بازار مذکور را تعمیر جاری نموده برای صاحبکاران و مشتریان شرایط خوبی را فراهم آورده است. گزارش در این باره. کارخانه واحد دولتی بازار سخاوت از جمله آن مکان‌هایی میباشد که در قسمت جنوبی شهر دوشنبه جایگیر شده است. این مکان برای بهتر به راه ماندن فعالیت خود از جمله غنی گردانیدن بازار استعمالی با محصولات کشاورزی و نیاز اولیه در پایتخت سهمی نظررس خود را میگذارد. همه روزه به این بازار مشتریان بهره دسترس نمودن همه نمودی مال و محصولات وارد میگردند و نیاز خویش را برآورده میسازند. از این لحاظ این مکان باید همیشه تازه آزاده و به طلبات جوابگو باشد. چون سالهای قبلی به این بازار وارد می‌گردیدیم نه اونقدر منظره خوبی به چشم وانمود میشد، زیرا هر آبادکاری که در این مکان دیده میشد الکی مهلت استفادهش تمام شده بود. اینک در دایره دستور سپارش‌های به واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی بخشیده به تجلیل سزاوار جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان از جانب رهبریت بازار سخاوت در یکجایی با صاحبکاران نما و داخل بازار پورا نوسازی گردیده بهره صاحبکاران شرایط خوب فراهم آورده شد. مسئولین سراول بهره زیبا و نظربا گردن اطراف بازار توقفگاه آن را در مساحت 1200 متر مربع اسفالت پوش نموده مکان‌های پیاده‌گرد و داخل بازار را در مساحت 1540 متر مربع با سفالک‌های رنگه و کوشین آرا دادند. در این ردیف 120 متر قبورهای آبگذر در توقفگاه عوض کرده شده است. ما کارمندان کارخانه واحد دولتی بازار سخاوت برای جشن 35 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفتیم که تمام بازار را از تعمیر جاری برآوریم. الکی 60-70% بازار از تعمیر جاری برآمد و این هم برای صاحبکاران بازار سخاوت یک شرایط خوب فراهم آوردن می باشد. دکان‌های داخل بازار که سالیان زیاد تعمیر جاری را ندیده بودند از جانب رهبریت بازار و صاحبکاران 37 دکان پورا تعمیر گردیده با کوشین‌های زیب‌دهنده آرا داده شدند. همزمان شیفت نقطه‌های سودا و دیگر مرکزهای این مکان پورا تعمیر گردیدند. ضمن نواربرداری هیئت اجرایی تلویزیون دوشنبه عیان گردید که در داخل بازار در مساحت 53 متر مربع پیشتخته‌های از 5 تا 8 متر برای فروشندگان میوه‌جات و سبزیجات ساخته شده است. سقف بازار در مساحت 2000 متر تعمیر شده است. در این قسمت در مساحت 1000 متر مربع کارهای ساختمانی ادامه دارد. اینچنین در برابر این بهبودی‌ها شماره زیادی کامراهای مشاهده‌ای فرمت بلند جهت نظارت داخل و گرد و اطراف بازار نصب کرده شده است. علاوه بر این تا 50 عدد چراغک‌های روشنی دهنده و رنگه در گرد و اطراف و داخل بازار نصب کرده شده است. همزمان بهره بخطری محصولات شیری از قبیل جغد و چکه در بازار 18 عدد یخدان‌های زیبا و زمانوی جای داده شده‌اند تا محصولات صاحبکاران به یگان ممنوعیت به فروش برآورده شود. قسم از بالاپوش بازار در مساحت 1000 متر مربع تعمیر گردیده بالاپوش کهنه پورا برطرف گردیده است. در صحن بازار برای برگزاری یارمارکه‌های دایم عمل کننده و امین نگاه داشتن مال و محصولات صاحبکاران از نورهای آفتاب و محصولات ساختمانی دکان‌های مخصوص ساخته شده است تا سوداگران به مشکل محصولات خود را به فروش گذارند. رهبریت کارخانه واحد دولتی بازار سخاوت ذکر نمود که این عمل آبادانی و سازندگی برای برطرف نمودن کمبودی و نارسایی قبل تطبیق کرده شده الکی 65-70% کارها به انجام رسانیده شده تا سنه تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان پورا از تعمیر جاری برآورده می شود.
در طول مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 به نام بازارصابری ناحیه اسماعیل سامانی چورابینی هوسمندگردانی غالیبانی آزمون‌های ذهنی و ایجادی و المپیادها برگزار گردید. خوانندگان فعال ناحیه اسماعیل سامانی ضمن چورابینی با افتخارنامه و تحفه‌ها قدردانی گردیدند. با تشبث شعبه معارف ناحیه اسماعیل سامانی به خاطر هوسمندگردانی غالیبان دوره‌های ناحیوی و شهری آزمون المپیادها و دیگر چورابینی‌های ذهنی مراسم جایزه سپاری دایر گردید. ضمن چورابینی رهبریت شعبه معارف ناحیه اظهار داشتند که خوانندگان اعلیخوان و پیشصف همیشه مورد توجه رهبریت دولت و حکومت و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه قرار دارند. همین گونه با زیاد از 60 نفر خوانندگان فعال ناحیه اسماعیل سامانی افتخارنامه و تحفه‌های شعبه معارف ناحیه در وضعیت تنتنوی تقدیم کرده شد. طوری که ذکر شد امروز کامیابی‌های به دست آمده در ساحه‌های معنویات و ورزش، اشتراک نمایندگان تمام قشرهای جامعه به خصوص نسل نورس و جوان ناحیه در آزمون‌های فروغ صبح دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت، تاجیکستان وطن عزیز من و المپیادهای ذهنی نتیجه زحمت خوانندگان میباشد و همین است که آنها در وضعیت تنتنوی قدردانی کرده میشوند. در طول کنسرواتوریای ملی تاجیکستان به نام طلبخوجا ستاروف با اشتراک استادان و دانشجویان این بارگاه علم و معرفت شام فلکخوانی برگزار شد. در همایش فرهنگی دانشجویان هنر و مهارت خود را به حاضرین منظور نمودند. برنامه شام فلکخوانی که در اساس برنامه دولتی رشد صنعتی 6 مقام فلک و مکتب سنتی استاد و شاگرد در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2024-2028 تشکیل شده است که منتظم در دوره آن برنامه‌ها و محفل‌های هنری تشکیل کرده می‌شود. محفل نوبتی در این زمینه با ابتکار مسئولین کنسرواتوری ملی تاجیکستان برگزار شد. در آغاز برنامه شام فلکخوانی مسئولین کنسرواتوری ملی تاجیکستان برآمد نموده با احترام خاص به اشتراکیان این چورابینی فرهنگی برای سهمگذاری در تشکیل چنین فضای فرهنگی اصیل و ملت تاجیک عرض سپاس بیان نمود. برنامه فرهنگی در تالار کنسرواتوری ملی تاجیکستان همچون یک شام فراموش نشدنی تحت عنوان شام فلکخوانی دایر گردیده هر یک نفر را به عالم اصیل هنر ملی برد. برنامه کنسرتی شام فلکخوانی با اشتراک دانشجویان و آموزگاران کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلبخوجا ستاروف صورت گرفته هنر سرایندگی و نوازندگی آموزگاران و دانشجویان این مؤسسه تعلیمی ساحه فرهنگ منظور اشتراک داران گردید. در این همایش اسباب‌های موسیقی اصیل از قبیل سیتار، رباب، دمبره، دف، غیجک و نی تحت انگشتان نوازندگان صدا داده روی تماشابینان را بریده نمودند. زیرا فلک نه تنها موسیقی بلکه نقل تاریخ و حکمت گذشتگان است. باید ذکر نمود که موسیقی در طول عصرها رسالت تاریخی خویش را به حیث افاده‌گری معنویات و اخلاق ضمن ویژگی‌های رنگ‌آمیزی لحنی‌اش از زمان باستان تا کنون اجرا کرده است. از سرچشمه‌های تاریخی برمی‌آید که مفهوم فلک افاده‌گری آسمان، کیهان، سپهر و افلاک، گردون، گردش روزگار، سرنوشت و امثال این بوده است. تشکیل این گونه چورابینی‌ها نشان می‌دهند که توجه به فرهنگ اصیل تاجیکی بیشتر گردیده ایستاده است. رهبریت باشگاه فوتبال استقلال و ستاد مربیان باشگاه تحت رهبری سرمربی دسته ایگور چریفچنکو تصمیم گرفتند که شرطنامه‌های به آخر رسیده را تمدید نکنند. رهبریت باشگاه فوتبال استقلال با تمام هیئت مربیان برای زحمت‌های انجام داده‌شان اظهار سپاس نموده به آنها در فعالیت آینده مربیگیشان برای کامیابی‌ها تمنا می‌نماید. متخصص ورزیده از جمهوری سربیا میلان میلانویچ به حیث سرمربی نوی دسته فوتبال خوجند تعیین گردید. او صاحب مجوز بلندترین درجه مربیگی بوده در کشورهای سربیا، رومانیا و قزاقستان فعالیت نموده است. اظهار باور کرده شد که جلب متخصص خارجی دارای تجربه غنی با بهتر گردیدن نشان دهنده‌های دسته فوتبال خوجند و رشد منبع فوتبال در ولایت سوخت مساعدت خواهد کرد. بینندگان گرامی در همین جا میرسیم به فرجام برنامه اطلاعاتی وقت. در فرجام براتون سلامتی و سربلندی آرزو مندم. خیر پیروزمند بمانید.